Ngwebso Maturin Albert Vanda Kunve, Mbochange Beber, Mbochange Banan Kuna, Mbochange Ben Mingo. Vous me comprenez? Ngwebso Maturin Vanda, même pas dans les années 60. Il va Yulu, va grand Yulu, Mouke Boglava, va grand Yulu, va grand Massamba Deba, va grand Lisuba, va grand Tikungango. Vous me comprenez? Va Titélé, va grand Titélé. Vous me comprenez? Va grand Jean-Félix Tikaya, va grand Jean-Félix Tikaya. Ben Wankume va Moskuna, Ben Wankume va Moskuna. Le ba grand Titélé va ni salva mam kuna, ba mambia politique. Ba grand Jean-Félix Tikaya, ba grand Yulu, ba vana kuna. Ben Wankume ba Ngwebso Maturin, muncha va na kuni Opango. Mututuba déjà, yann que tout le banto te ba Congo. Donc Opango vanda muncha banto tin ve. Yann que na mayela metu no banto te muka tuna na ba wena bangi Opango. Ben me comprend. Ni le côté maintenant ba grand Yulu nuana ka ba metu ba non bon. Ba bet côté le na kintua di. Mandi à vivre ensemble là. Ni ba grand Yulu nataya. Ben ko wana ba mboshi. Kai mbochanga en tout cas, je me sens bien ku vutudia ba kimpaina. Ni ba ke tubaka kuvane kintwadi ni ba grand Yulu na tamambina fila kia de bao banti na ba me baka ba me dikis bao ba me luatis bao ba me lakis ba ku zonza niki ku luati nkut niki ku luati langa niki me no comprendre me no buya ku fungul beti no ba fioto muncha ba Ngwebso Maturin Albert que ce que soba kimpa ya bwala Kimba ya Bakongo. Mena ben Bakongo, mene kuna joué na bout de brazisme. Oh non, qui me parle à bot. Babanti imbi, ba me la question ba couleur nyostu. Ba me la question ben ke babanti imbi. Mena ben ke sali ke na banti imbi. Kuvane kintwadi ba grand Yulu kuzanda tababa me sauver na manière ba. Kuvane kintwadi ke ni bana Zulu, bani bao. Baba kunucha mbongo ya beto, bakunucha mimvwami ya beto. Bani bambumbule kukuba. Bani banti ni tibet mayela. Alo na intu wabao yeka kumatufu na matufi. Ba meso binyo sama kula kisa. Munche bao Ngwebso Maturin Albert alias Sassou so denime kuma. Mfumi ya nene, mfumi ya mimvwami Bakongo. Eba kunucha betke kuna vanda. Kuna fukamana mabongi na mantuala yandi. Vous me comprenez? Yeke mabia nene. Et bah mingi na kubakulave. Il y a que vraiment bien nene bakuluncha beto ba ini zola zon bunkoko. Il me gabo baba chandongi ya lovunu. Bakena banyo siku na fukamaka na mabongi na matole muncha isi ya nzenza. Mumezo lebtata mpanka imebashisa mfumi ya Mpangala. Gouverneur ya Mpangala imebashisa kizizi. Ya bibobi ba vile luvunu ba vinke ba vile luvunu bankonda wankata ba beka kumevana na zula nkwala baka na kufukama bene za kizizi ni bana niki kizizi salamaka nantani yan kufuati estetika ya lero kufuati estetika ya yan kwenda kacha maluankuna bantonya luangzula manis Maturin kilumbira meni ba traite mutukuna funda mutuza tubili kuna tumatura kunutu nanzileve sino bakubika na kukobunya nintu nakacha luango lera nkufuatister baturenya bakubika mabi do pintama bekakini batrete ngo babati batibwanga floro ni bako na bumba chilo mezo machilo kunutu nanzileve lera nfutuka na nsonina ale yange tumna kencha no kon bokina bibobi ya luango bakulo mulevo niku mentala bibobi nimo kuna ulo mulevo na Sassou muche isi anzeza bameko nfukama na mabongi na kudila na kutumna ba no ngemfumu ya beto muche isi anzenza mfumu ya bwala kena kupesa ki mfumu na muche isi anzenza bemetala mambi na kote inke mambi angitu kulo inke babancha betve yake bas infiltré panka me bak le temps ya me bak ntangi yandi donc boulil meno ti sali ambote ina Alain Fokar salaka na ku baksis beno kimpa ya makedika
Ça me tibantoye avec mingi, boutamane après 1997. No bazaba mamouve. Mais ba grand yulu. Les bas salam mambia, ba zaba makedik nyonso. Même tu ka que bon. Bet vandi kaka, ya kaka. Bet que ce que van bubote, bet que ni kenti me ba ko, non ce que la bubote. Vous ne comprenez? Ba zaba kimpa, ba zaba ki eke ba bet ve. Mais va même dim kaka, ça mundel ku za forcer ba, voilà maintenant les goals, des goals va nous cuisiner la bantote. Des goals va nous cuisiner la bantote. Moi tu te mettre dégradé de combattant en première classe. Ba zaba kimpa. Ba des goals me cuisiner la boîte les beto. Ba des goals me va na minduli. Ça va kunu tu avec zaba des politique. Ben me comprendre, ba me so bon. Na ma yele beto bet que van kintoine ba, bet que na ku ketaba. O ba zaba avec que ba ban cha papi du côté na ka ngwisani. Na ba ban cha ici en zez notre ban attaque. Na ku manis ba kong to mo si lo pa. Ba manis bet nous tout. Ben me comprendre. Kimpa kenina. Mais non mi que ku comprendre ve. Ba que na chose que so kimpa ya boala. Kimpa ya ban mo ku nyos bazira na baturin. Oh, il y a une femme qui a PCT. Une femme qui a PCT, les PCT même pas dit qu'il y a maturé pendant qu'on veut. Il y a une qui a calminé. Oh, maman. Un combien de calmine va bien mieux tout. Maturé même que waka. Muda omena. Ku calmina. Il y a une calmine qui n'y a une femme la PCT. Il y a une calmine qui va tout va conquérir. Il y a une calmine qui va conquérir. Il y a une calmine bien mieux tout. Et puis, bon, il y a un pampang de kuna. Makundu kena baou. Kuna vuna. Go inside, it's too cold outside. Close the door. Vous comprenez? Vous comprenez Kimpa. Mais le mec on a fumé la bantinois. En tout cas, quand il met ça pour beauté, hein? Il y a une bassiste beto. Kimpa ya bois là, mais bouli venir au sabantoine mi babakula. Mais non qui ça l'engeni qui. Baka ya ozengia au kabula. Ça m'a mambo que mi kuna. Il y a une bassiste beto. Banche va me créer parce qu'on a l'irréparable. Mais même yangu di kuna bake na nsatu. Façon panka imetu dia kuzimis ADN ya bakongo. Mais même betum la benya il baka le grand remplacement yakeni yina. Bazimis menga bakongo na kuzimis menga bakongo bakisala ba bimzo. Bake baka ba menga ba cheshi anze bakufukana bona kukabinga butala ngona tula bivumu kidi na ba. Ya bibusha betu kuna, bibusha bakongo. Ba moshi nyos mkumana makange bakongo. Fo babuta. E babani kana kubasika kana makwela luvunina. Baka na kwelisa bana ba moshi. Donc, ben maintenant, makwela mumoshi na mukongo. 50-50 ya menga. Maintenant, mwani na mebuta ya mekon kwel mumoshi. Ya mekum 25% ya menga. Mwani mebuti nye nkakon kwel ya mumoshi. Ya mekum 100% ya menga ba moshi. Menga bakongo mezimana. Nbaka bokula kuzimis ADN ya bakongo. Fene kana kubakula toujours be. Ya wap mutindi ya bancha mpili ya baka tuludia mkuu wabe batuludia mkuu wabe mena benzoliki batu kumetu kunyem na pétition resolver parce que tu la beno si ntango bete lancer pétition ina et jani lomba 500 000 si bete bakula ya mande zola mas do pintama 500 000 bete lomba ben 500 000 bete bakula bete talti na degré ya mpasi ya kukuhamisa ya manyongo ya bidilu 500 000 bete kuzwa na bangon intact il faut se bakula mais na kuzwa yao oh babtat na mama bete na kutatama ko na mulando ku descendre bete ko na mulando kukulmuka kukulmuka bakonke na kulemana ku pesa même moi 50 000 ya bebe babinyemo ya wa mutindi ya bantu mpili ya benzoliki ubia kilumbe lumingu yake kilumbe makedika vous me comprendre. Il y a une qui faut ça avec une tima. Samedi, bouesque na mantoile à beto. Ben bakis beto, wapi mutindu baba chemen kia kukangama samba ben kwenda kukunu boale beno. Yake ni yina. Kusali yao niki nyemo. Mayela bet kena yao. Banzila bet mezaba. Bamuel mefunguka. Ben la kisbeto wapu ngolo kena ben wapu mutindi babanchi ben metuba na kukwena nzilina kinyemo kika kia mpamba yake kia mpamba me bet petkina kubasaba mbonga makandi ya beto kubaka ba mimpepe kukwena kisike kaka na nkumbi bakongo betkina mjeba kinyemo kia mpamba baka na kukona kupesha yae